Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Iako postoje mnoge tehnike učenja koje se koriste u svrhu poboljšanja, razumijevanja i povećanja produktivnosti, jedna od najefikasnijih tehnika je Pomodoro tehnika. Pomodoro tehnika predstavlja metod organizacije vremena koji je osmislio italijanski programer Francesco Cirillo u kasnim 80. godinama prošlog vijeka. Tehnika se sastoji od fokusiranog rada na određenom zadatku tokom kratkog vremenskog perioda koji se naziva Pomodoro, nakon čega slijedi kratki odmor. Koncept tehnike se zasniva na tome da se radni proces podijeli u kratke segmente, obično 25 minuta, a svaki segment je nazvan Pomodoro. Za vrijeme ovog perioda cilj je raditi bez prekida i fokusirati se samo na zadatak koji se obavlja. Nakon završetka Pomodora slijedi pauza od 5 minuta. Nakon 4 Pomodora slijedi duža pauza od 15 do 30 minuta, ovisno o individualnim potrebama. Ova duža pauza omogućava mozgu da se opusti i pripremi za sljedeći set Pomodora. Da bi Pomodoro tehnika bila efikasna, potrebno je da osoba izabere zadatke koji su prikladni za kratki period od 25 minuta. Također, važno je da se potpuno fokusira na zadatak tokom tog perioda, te da se potpuno odvoji od prekida koji ometaju rad. Više o Pomodoro tehnici učenja kao i o aplikacijama koje će vam pomoći da primijenite ovu tehniku, čitajte na studomat.ba. Koje su najbolje tehnike učenja? Kako napraviti dobru skriptu? Gledaj studomat.tv, čitaj studomat.ba i pronađi korisne studentske savjete. Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život.